Dusanzwe tumenyereye yuko hakunda kugira amakimbirane abantu baturanye cyangwa abantu bahana imbibi ku bijyanye n'amasambu ndetse n'abashakanye, ugasanga umugore akubise umugabo cyangwa umugabo akubise umugore, cyangwa ugasanga hari abandi bantu bari gupfa ibintu bijyanye n'amafaranga. Ese ibi bintu byeze mu burezi byo ni ibiki? Turabigira dute? Uyu mwaka w'amashuri hari ibintu bidasanzwe ku bintu bijyanye n'abanyeshuri ndetse n'abarezi, aho umunyeshuri akubita mwarimu akanamukomeretsa, ndetse umunyeshuri mu mutwe we ugasanga harimo ikintu kijyanye n'urugomo. Ese ibyo bintu biterwa n'iki? Reka tubyumve. Twongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye kureba imyitwarire y'abanyeshuri muri iki gihe ndetse n'abarimu. Abanyeshuri 7 bakubise abarimu. Ese niki cyahindutse mu burezi? Ntabwo bisigaye byoroshye, umunyeshuri asigaye yitirika rwose akifata agakubita mwarimu ugasanga nta nikosa afite. Mu karere ka Burera, ubufatanye na RIB, polisi n'ubuyobozi bw'umurenge wa Butaro bwatabajwe n'ikigo cya GS Runaba ko ari abanyeshuri bigaragambije bakubita abarimu. Abanyeshuri ni abanyeshuri 7. Ndayisenga Elisa w'imyaka 18, Iradukunda Patrick imyaka 16, Ndabishoboye Elisa ndetse w'imyaka 16, Izadufashaga w'imyaka 16, ndetse na Fitumukiza Ade w'imyaka 16, Irumba Jadofis w'imyaka 17, Utuje Manzi Kave w'imyaka 15. Abo nibo bana cyangwa abanyeshuri biteretse bakubita mwarimu. Naho abarimu bo bakubiswe ni abarimu 3, Anishimimana Michel w'imyaka 33, Nkundineza Jean Marie Vianney w'imyaka 45, na Bucyayungura Jean Baptiste w'imyaka 35. Nyuma y'uko GS Runaba itabaje RIB na polisi, nyuma yaho polisi yaje gukorana inama ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge n'abanyeshuri bo kuri iki kigo, ndetse babaganiriza ku myitwarire myiza iranga umunyeshuri. Abanyeshuri ndetse banababwiye ko bagiye kwikosora ibyo bintu bitazongera. Gusa ntibyari binakwiriye yuko umunyeshuri akubita mwarimu. Ese mwarimu ko wahoze utanga uburezi n'uburere ukamusiga gukubitwa iminyafu, aho uburere ntiwaba wariraye kubutanga? Icyo ni ikibazo muri komite bisubize. Gusa nibagirwa yuko n'ahandi hantu bagukorera ibintu byiza uretse muri KBC, Kigali Best Solution Printing House, aho ngaho bagane ndetse unabashyire ibyo bagomba kugukorera. Bakorera hariya i Kigali munsi ya State Tower, baragufasha rwose. Aho ngaho ni muri Kigali Best Solution Printing House. Yego, tukira aho ngaho rero hari n'umunyeshuri w'umukobwa wiga muri College Saint Andre mu mwaka wa 4, yiga mu ishami rya PCB Physics, Chemistry and Biology. Yatemye mwarimu mu mutwe ndetse no ku maboko. Kubw'amahirwe ariko mwarimu ntabwo yapfuye. Uyu munyeshuri w'umukobwa bivugwa ko yigaga ataha, ngo yazanye umuhoro aje ishuri atema umwarimu witwa Gasoma Jean Baptiste mu mutwe ahagana mu gihorihori. Kubw'amahirwe mwarimu ntacyo yabaye, ubu ni muzima. Ukuvuga umwe mu barimu utashatse kuvuga amazina yuko atangazwa, yavuze ko uyu mukobwa yatemye umwarimu kubera ikibazo cy'amanota bafitanye. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yatangarije igihe ko uwo mwarimu w'umukobwa witwa Karamaga Elise ufite imyaka 17 yagiranye ikibazo n'umwarimu we ejo n'ejo bundi batemeranywa ku manota umwarimu yaba yaramuhaye. Yego, ahangaha rero ni ikibazo kuba umwana yarafashe icyemezo cyo kuza gutema mwarimu. Uyu munyeshuri bivuga yuko yiga gataha, we yazanye agahoro aravuga ngo ngiye ngomba gutema mwarimu mu mutwe ndetse no ku maboko. Uyu munsi mu gitondo umwana yaje yitwaje igikapu kirimo umuhoro, none asanze umwarimu muri laboratoire yicaye, ahita amutema mu mutwe no ku maboko. Umuvugizi wa polisi yakomeje abwira igihe avuga ko Kamaga nyuma y'uko atema umwarimu ngo yahise agira ikibazo cy'ihungabana, akaba yajyanwe kwa muganga, ariko ntamara kuvurwa agomba gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Ikigaragara cyo mwarimu mw'iyi minsi aribasiwe, ndetse umunyeshuri w'iki gihe nta n'ubwoba akigira. Iyi ni inkuru ikomeje gutrendinga, ni inkuru zikomeje kuvugwa ndetse biranagayitse. Abanyeshuri basigaye rwose batahana ibintu bijyanye n'urugomo mu mitwe yabo, ndetse baza no kwiga bakaza bazanywe n'urugomo aho kugira ngo baze gufata amasomo. Si ibyo gusa, nk'uko bigaragara hari n'abanyeshuri basigaye bitwaza telefone, kuko biragaragara nko muri iki kigo yuko umunyeshuri yafotoye mwarimu. Bigaragara ko mwarimu yari arimo asinzira, ariko ntabwo yari imyitwarire myiza. Bigaragaza ko abana basigaye bafite ikibazo ku bijyanye n'imyigire yabo, ntabwo bari kumva ibyo abarezi babaha. Umwana arifata akazana telefone ku ishuri akaba yakamera mwarimu. Ibi ngibi biba byakozwe n'umwana, ntabwo ari mwarimu, kuko ikigaragara cyo mwarimu mw'iyi minsi akomeje guhohoterwa n'abanyeshuri. Ese leta irabikoraho iki? Barareba ku zihe mpande zose, ndetse ibiganiro mu mashuri birakenewe. Ese iki kintu cyaba kiri guterwa na sama, cyaba kiri guterwa n'aya mezi tugezemo, cyangwa uburezi byarahindutse? Niyo mpamvu rero abanyeshuri 7 bagomba gukurikiranwa
ndetse bakaba bagejejwe kuri sitasiyo ya RIB aho hategerejwe yuko ba nyiri gukomeretswa cyangwa ba nyiri gukubitwa baza bagatanga ikirego. Amakuru yose muragenda muyabona byose naho ngaho mu bisanga izindi nkuru nazo turagenda tuzibaha mu kanya. Ciao ciao.